Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet. Oh, just a touch of your love, just a touch of your love. Hello kids! So, adda tayo man iti additionan. Iti first video nga inaramid tayo ket nukasano tayo nga agkuntar iti whole numbers. Like, ada may isa nga number, tipunam ti may isa nga number, tapos alaom numano iti result na. Okay. Itatan, kasano tayo met nga agkuntar no by columns. Say for example, kasadya example tayo idikwa 2 plus 5. So, 2 plus 5. So, kasadya ko nag-idikwa, nga no, haang kayo nga sigurado dya pa nagbilang nyo, mabalin nyo nga bilangan through the use of maybe stones, dots, sticks, whatever things nga mabalin nyo nga pagbilangan, maybe straws, kasadya, mabalin kayo nga mga lati straw, kasi tap no makabilang kayo nga nasisyaat. Okay, kasi ako madato, 2, and 5. Okay, so manuno ko amin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, tibilang na cut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 amin dito, isurat tangarod di jay, 7 ito yan. Kas jay. Okay. So, how about no 2 digits? Okay. No 2 digits, kuna tayo, kastoy. Say, for example, 12 plus 23. Nagbilbilang tayo ti numbers nga 2 digits iti addition, kanayon tayo nga unnaen dijay adadtoy right side. Haan nga itoy, no dikit di detoy nga kanayon. So 2 plus 3 manono ko 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ito yung mat. 1 plus 2. 1, 2, 3. Kasi kayam 35. So, titandaanan nyo lang, basta no, ada columns nan, numano mga digit man deta, mabaling nga 2 digits, sagto 2 digits, uno mabaling mga 3 digits, always start, kanayon nga umuna nga agkuntar, ito'y ayanti, right side yo. Okay? Hanga ijay left, hanga ijay tinga, no dikit di right side. Okay. So, how about no adda numbers nga pagtitipunon nga nangat nga to pay ngem sangapulo ti result na. Say for example, 348 plus 299. Okay. So, kasano no kasta? Itatay whole numbers nga below 10 ti result na. Itata whole numbers nga nasursurok pay ngam sa nga pulo. So, 8 kano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, mano detan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, 17 kano amin detoy. So, kasanot pa may antay nga 17 itoy. So, detoy akin right nga digit na isot mapan iti baba. Okay? Detoy adati left nga digit na i-carry tayo ije nga to.
Kasi, mainayon isuna, ijay, sumarunong nga kolom nga bilangan tayo. So, nalpas na dito yan. Tayo ijay, may kadwa nga column, 4, 1, 2, 3, 4, plus 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 1. So, bilangan tayo amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 14 ka no. So, 2 digits man DJ yun. Alaon tayo detoy. Akin right nga digit. Isut ibatog tayo ijay. Middle column. DJ left digit. Isut i-carry tayo man ijay. Gaton. So, bilangan tayo man deto yun. 1, ada 1 ijay. Next, 3. 1, 2, 3. And then 2, 1, 2. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. So, the answer is 647. So, I hope nga naadalyo kidetoy addition video tayo. See you again on the next videos, kids. Bye-bye! Just a